traditional style kitchen ini di Portugal ini macam lainnya nayo. Orang naro kali kelayu ke. Ke oda kawo tunggu tok bahan itu orang yang bawahan mosdeng ke papor ke tomato onion orang ke kapulu bay as hongga ke orang sosa tong ke sentini orang sai punai obo je mansak sana shinsa sabanya sabaya ono sung mai kitu uzun khanyo la jai ko yang go ke ani munai kelayo go ke ani munai no ini khada kelayo begini ang baca naik nirwan sugunya sentini mo video selaka tiawa ang sana segang norong ko kese sanai noro ketaleng itong ke please ang channel subscribe kedi bell icon shini Lima kelabun boleh sprite boleh sprite itu, itu bisa ketal. Oke, start kesini. Tadi. Apa? Tong bahan. Oke, buah mosdeng. Oke. Agini dulu kan terus kenal nana kabusong itu mai yang lu sendiri no lain lo se mai cawi pi boro ke boro sabo apa nih oh agini su ni samung lo no se mo hai kiro waso sawi kuna namo untuk kaya namo na sawo apa nih bagai sendiri no mo sawi kuna lain yo untuk kaya agini nana kabuni kok sama no baru lagi tadi ya punya bahan mau sedang mau coba apa kayak tomato sana Kaya di tak serba tang maso ya ko
서살 먹니 서살 신 먹니 부닥부닥 가보세요 하나는 이렇게 샤 인사 같이 먹기 샤 이게 바이러 말자 바타 말자 바이 수가 샤 해걸로 동문 바이러 이게 이거 다오 스프라이 했나이 말자만 거래 이따 딱 말자 뭐 마치 베이로 스프라이트로 해대셔 한다 알았는 거, 내 허전 거, 거, 아분 덕에 게스로 한국다 게스 하는 거래, 아분 덕에 마치 베이 스프라이트 값사 넣는 거, 이게 게스 그냥 거. 그때 एकदम Oke, baik, Nor baik next video kita sama lagi naik bikin video asal dari